Gabon, hasiera mongotzoko osoko bilkura honeri, deguz 7 puntu, irudie kontu emotie, da beste bat da euskeraren manifestua. Bueno, hasiera mongotzako. Txaldeon. Lehenengo puntua, 2024ko azaroaren 6ko saioaren akta honestea. Ez da ezer. Bigarren puntua, 2024ko aurrekontu luzatuaren transferentzia arrunten eta kapital transferentzien eranskinaren 3. aldaketaren hasierako onespena. Transferentzia gazteriaren udal zerbitzua, Erremendi. Hau boskatu beharreko puntua da. Inok esan berri badeko, hau ogasun bileran emon zan kontu, eta inok ezer esateko badeko. Bale, boskatzera pasako gara orduan. Aldeko botoak. Kontra. Abstentzioak. Bale, onartu egiten da. Hirugarren puntua, udal enplegatu publikoen 2024ko ordainsarien igoera onartzea. Bueno, hemen proposatzen den ebazpena da 2024ko urtarrilaren batean edo batetik aurrera 100% aplikatzea, bai era orokorrean, bai antzinatasunari dagokionez. Inok espadeko ezer esateko, boskatu. Bale, boskatu egingo du. Aldeko botoak. Bale, hau batez. Bueno, ordune bigarren zatire pasako gara. Ebazpenik ematen ez duen zatira. Laugarren puntua, 2024ko Euskararen nazioarteko egunaren inguruko manifestua. Bueno, danak izue moduen, atzo Euskararen nazioarteko egun ospatu zen, eta bueno, apurtzu bete komentatuko dut Euskaren inguruen egin dugu zen ekintzak edo egiteko dausenako ingo asteburuan bai. 11 orduko irakurraldia atzo egin gendun, Miren Agurmea beren liburua irakurriz. Euskal Bingoa ospatuko da, zapatu honetan, gonbidatute dauz familia guztizek, Merkatu plazan ingo da. Hitzargunen parte hartzen da behen kirol kluben sentsibilizazio ekintzak, grabatu direz musika euskeraz eta grabatu direz bebai testu batzuk ipintzeko bai Santanapen, bebai lointeken, kirol patronatuetan eta leku ezberdinetan partiduetan, deskantzuetan eta ipintzeko apurtzuet euskerazko kanpainako esaldi horiek, musika eta euskera. Gero ongo diez bebai, hitzarguneko kaixo kanpainan bidez, bideotxo batein zan, eta horre zabaldu direz bebai sare sozial ezberdinetatik, martxan da bizia, etor parte hartu bien udalerri ezberdinek, Bizkaiko udalerri ezberdinek, adibidez Gernika, Getxo, Txorerriko mankomunitateko herri ezberdinek bebai egon ziren, eta bebai grabatu da izmendeun kolaborazioagaz herritarren bideo txiki bat, eta horreri zabalkunda mongoiako zineman bebai, urrengo asteetan zabalduko da, pelikularen aurretik, pelikula eta gero, eta hor, eragile ezberdinen partu hartu da bie, ikasleak, enpresa ezberdinetakoak, eta batez be euskeragaz harremana dekien enpresa ezberdinek. Eta hori esan da manifestua irakurtzera noa. Euskararen nazioarteko eguna 2024 manifestua. Euskararen euntze komunitatea, etenik gabe ekinean dabilen euskararen eragile nagusia. Bat eta bat, eta beste bat. 2. Gehi, beste bat. Geiketa da gaigintza. Txirikordan dabiltzan, arien euna sortzen dugun bat eta bakar kolektiboak. Gaigintza da geiketa kolektibo txirikordatua. Eungintzaren artea. Eundarron mugimendua. Ari eta aria gurutzatuz. Bide gurutzetan. Ebakidura eta loturak ari fin edo lodien artean, gorri, urdin eta zuriak.
bat eta bakoitza bere-berea elkarri begira. Korapiloak elkargune, bakoitza norberea, nortasun bat eta bakarra. Ari sendo eta ahul, ari zar edo berri. Ez deusa bakarrik eta osoa, batera, guztion artean, euna. Eundegi bat gara, bakartasunak batuz, gurutzatu eta korapillatuz gabiltzan ari luze laburren eungila artisauak. Iste zein irekitze, korapilo, lotura eta askatzeak. Eskuaren tenkatze eta lasaialdiaren mugimendua gara. Euskararen eundegia, garen geroaren eundegia. Zaharra eta euskararen eundegia, ari-sari, ariak eta ariak batuz, ekinan aritu izan garen herritar eta euskaltzaleak iragana bezain bat gara oraina. Euskara dugunak bezain bat oraindik ez dutenak. Euskararen aldekotasunak hizkuntza ezberdinak ditu, hiztun mota ezberdina gara, eta guztiok osatzen dugu euskararen euna. Mugimenduan gabiltzanon euna. Euskararen aldeko ekinek, ehunka egun eta urtetan iraun dute gehialdirik gabe, bidegile eta bidelagun ekintzaileei esker. Euskararen hurrengotaratzearen kaltegileak izan dira. Ezinbestean, euskarak bidegileak behar izan dituelako. Bidelagun nekaezinak, kolektiboa, ekintza eta taldetasuna osatu duten euskaltzaleak. Ametsa, jolasa eta saretzea egia bihurtu duten talde zein mugimendu eragileak gara, eundegi honetan protagonista nagusiak. Bat eta beste bat, bi eta beste bat, baina bi edo bat eta bat, agian beste bat, edo agian bat eta erdi bat. Halere, euskarari emanak garen kolektiboaren marrazkia irteten den unean, ekina ahultzen ari da. Arien tenkatze eta lasatzea, mugimendua bakantzen sumatzen dugu mundu globalaren errimoetan. Ezina, ekina utzi eta eman ezina. Korapioa handi samar bat eunean kalteatua. Tenkatze lan minbera sortzen duena eskuetan. Multzoaren ustearen ondoriozko ustea. Utzunea ageri da eunean. Marrazkiaren zulo txikia. Gizartearen ardura kolektiboa berresteretzen ari den unean, taldetasuna eta ekintzaientzat gero eta urrunago suertatzen ari zaizkigu. Eta eunean bada zulo bat, bete ezin duguna. Eskua, ekinera iritzi ez den esleku hori agertzen da gure begietan. Bai, agertzen da utzartea euskararen eunean, eta gabiltza ekinean ari gurutzeak osatuz, korapioak handitu eta lasaituz, kolorez kolore, eundura osatuz, hilaraz hilara elkar gurutzatuz, elkar sendotuz, euskararen eun zulatua eder bilakatuz, gertu zen urrutiko begiratuan, zuloa, arieten eta nahastura ere bagarelako. Euskararen eundegian, baina ekina eta jarraipena. Ekina eta artez begirautea. Mugimendu soziala, erakunde publiko, elkarte, langile eta etxekoak. Euskararen aldeko mugimendua gara. Euskarari emanak eta euskarari esker ekinean nor izan nahi dugunak. Euskararen eundegia gara. Garen geroaren eungailu etengabeak. Euskararen egunean, eungile garen erakunde publiko eta gizarte eragilei eupada handi bat zor diegu. Geldialdirik gabeko bidea da euskararen indarberritzearen bizitza, eta ekinean gabiltzanon ardura, elkarren aitortza eginez, gure erronka herriei erantzuteko baldintza berriak sortzea. Euskararen euntzarik eta guztion ardura da, erakunde publikoona, gizarte eragiona. Ekina ezinbestekoa da, euskarak mugimendua behar du, bere-berea duen bizia mantendu eta geroz eta biziagoa izateko. Euskararen distirak aniztasunetik guztiok zirriprezindu gaitzan. Euskara guztiona da, hemen gauden eta etorriko diren guztiona, irabaz dezagun elkarrekin euskararen bidea. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatiko tasak arautu dituen ordenantza fiskalaren
aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Ordenantza hau da zaborra biltzeko eta ezabatzeari buruzko tasa. 6. Udalaren aurrekontuko 10. kreditu aldaketa. 2. kapituluko partiden arteko aldaketa izan dau. Eta azkenik, azken bilkuratik alkatetzak egindako dekretuen berri ematea. Vale, ez badago ezer, eskarita galderetara pasa gaitezke. Bueno, nik hasi baina orain hau gezetxuet esan. Aldundizek eskatu du permiso bat obra gehitzeko, ospitzelien 3. plantan, hori zentro sozio-sanitarioa itxeko. Bueno, honen gaizen ganien edun berba, untxe 20 hilabete, zengo dira, bai, izan 2023ko martizien 29. Eta, bueno, nukin gendun, bueno, ez da bai da bat, edo diskusio bat. Bueno, decir que eso, que la Diputación ha pedido un permiso para hacer obras en la 3. planta del hospital para instalar un centro sociosanitario. O sea, como sabéis, que ya discutimos en marzo, 29 de marzo del 2023, pues un centro sociosanitario no es una oferta médica, digamos. Entonces, los permisos son regados. Y bueno, pero yo sí quiero recordar un poquito y hacer una petición, si estamos de acuerdo, sin ningún... o sea, con toda la tranquilidad del mundo, sin decir yo apuesto por esto, yo por lo otro, ¿no? Cada uno apuesta por lo que apuesta y punto. Con toda la tranquilidad. Primero, recordando un poco lo que hablamos el 29 de marzo del 2023, pues el Hospital de Guernica se inauguró el 12 del 12 del 2012. O sea, va a hacer 12 años, el día 12. Lo inauguró el Lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado, entre otros, por el consejero de Sanidad, que era Jon Darpón. Jon Darpón transmitió, y así se recogió en los medios, que el plan de la consejería para este Hospital de Guernica era ir equipando de forma progresiva y mejorar y ampliar la oferta sanitaria. Bueno, yo también estuve ahí. Bueno, posteriormente un equipo médico, o sea, profesionales de primer orden, con el coordinador del hospital al frente, hicieron un estudio basado en datos demográficos, como se hizo en el Hospital de Eibar. Y el resultado o la conclusión de ese estudio es que el Hospital de Guernica pues necesitaba 34 camas para subagudos. Bueno, ¿qué son subagudos? Pues son pacientes que necesitan todavía cuidados médicos en el hospital y no darles el alta, ¿no? 24 horas, 48 horas, ¿no? Al Hospital de Guernica hay adscritas 55.800 personas, porque a este hospital, además de Bermeo, Guernica y todo Busturialde, también entran Lekeitio, Ispaster, Munichibar, Aulesti, ¿no? 55.800. Y por eso ese estudio de esos médicos era que faltaban, que eran necesarias 34 camas. Bueno, en esa 3.ª planta de 2.100 metros cuadrados, nosotros creemos, seguimos pensando, y lo planteamos así hace 20 meses, que no había que segregarlo del hospital. O sea, separarlo, porque frena una posible ampliación de la oferta sanitaria. Y bueno, y la salud, ya sabemos todos que es lo más importante que tiene la persona, eso no podemos olvidar, ¿eh? Y cuanto mejor sea la oferta de este hospital, pues mejor que mejor para todos. Bueno,
yo creo que es el momento, todavía, de poder pedir a la Diputación, ahora, si consideramos todos conveniente, y el decirles que reconsideren el destinar esa tercera planta a ese centro sociocultural. El permiso lo tienen, y si ellos consideran que quieren continuar con hacer el centro sociocultural, pues lo harán. O sea, sociosanitario. Entonces, pues bueno, yo planteo esto y para daros conocimiento de que sí han solicitado ese permiso y que ese es un permiso reglado y que Diputación, si considera, lo hará. Pero, pues por lo menos, si consideramos que nos escuchan, luego harán también lo que decidan. Pero sin alteraciones, ni concentraciones, ni manifestaciones, yo no soy de ese estilo. Yo es primero hablar y luego que se considere que es lo mejor, ¿no? Y yo sigo pensando, y mi grupo sigue pensando, que lo que decía John Darpon, el consejero hace 12 años, que ampliar la oferta sanitaria, ¿no? Por el bien de la salud de todos los ciudadanos que estamos adscritos a este hospital. Bueno, hori, jakin dizun, eta, bueno, bakotxa, zuek, zeu zer esan gure bat zure esan, eta, Aldundiari, esan, hori pentso dule, edo da moduen. Permisoa badek. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko Jose Mari, guk ez dugu jakin informazio hori, eta bat gatoz, zeuk esan dozuna gazoin dela, 23 hile esan duzun euki izan genduen eztabaida hori, eta gure postura beti izen da, ospitala izaten jarraitu behar dauela, eta horre zerbitzu sanitarioak behar direzela, eta horren artien hogeak behar direzela. Eta ganera momentu honetan badabil lanean Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren ekimenez osasun mai bat, eta mai horretara, geure alderditik, gure ordezkarie mai horretan, bai eroan deu, eskualde honetatik, eskakizun hori, ospitala izaten jarraitzea. Eta orduan bat gatoz, diputazioak ingo dauz, zuk esan duzun moduen, pentseten da bena, baina bai usteot gure taldiepe horren alde dauz. Bueno, gauze bat, ez da kontraitzi, bakarrik ze pentsetan dugun trasladetie, eta zer pentsetan duen, zer dan onena Gernikentzako eta inguruentzako. Eta bueno, hola nuk uste badu, idatzi jebi alduko da. Gero, Aldundize pentseko deu, jarraitzuko badeu, beradekon proiektuaz, edo zehenko deuen. Da, bueno, hor maizen badau, zuen taldiek eramadu horra mai horretara, osakidetzako mai horretara. Bueno, hanbe, ez da bai da ongo da, eurek hartuko dube. Bueno, ondo ikusten baduzue, idatzi labur bat, esaten, bueno, permisoa badeko zu eta badeke, hori notifikeko izake, eta esan, bueno, gitxienez gure pentsamentu hau da, edo gehiena nagen gitxienez. Bueno, gure taldien izenien ez. Nik idatzi ere isto preparo, eta onartien erabakitza hartzeko. Idatzi biten gudu, bizarre do, Aldundire bota, PNV dinoaz ez, bueno, gure izenien eta zuen izenien. Vale. Edo, bueno, baitxik hiru puntu bai izango tasnik, jakin dizuen be bai. Hemen tegeko da punteta.
Bueno, bata da, urtaro, paroan langabezi luzian dauzenak kontratetan duz, 12 persona. Prozesua kontratazioarako iminda martxan. Eta da, emoten jake formazioa, orientazioa eta gero praktikak. Eta dauz 205.380 euro. 6 hilabeterako. O sea que, como todos los años, hemos abierto ya el proceso de contratación de 12 personas de larga duración para 6 meses, con un presupuesto de 205.380 euros, y a estas personas se les da formación, orientación y prácticas. Entonces ya está el proceso abierto, entonces se les darán, ahora en el mes de diciembre se eligen, los técnicos eligen qué personas son las adecuadas, se le empieza a dar el curso de formación el mes de enero y luego ya empiezan con las prácticas a partir de mediados de febrero aproximadamente. Bueno, luego deciros también que hoy hemos aprobado definitivamente, después de tiempo de Gorka, el tema de asfaltados, ¿no? Y bueno, se ha hablado, los técnicos han hablado con la empresa a ver si antes de Navidades nos pueden asfaltar ciertas calles. Son 6 calles. La calle La Lóndiga y Miguel Unamuno en el centro. En Rentería, Errekazarra y Calecochu. En Carlos Gangoiti, ahí enfrente del instituto, donde están el bar Santanape y estos, una primera fase. Y luego Siguerta y el camino de Jauregui, aquí en la parte de arriba, ¿no? El presupuesto es de 161.400 euros. Y además, estamos haciendo pequeñas obras de solución de accesibilidad, ampliación de aceras, y que la gente que con falta de movilidad que tenga más fácil. Antes hicimos en la calle de la Merced, en Rentería, en verano, en agosto, y ahora se está haciendo en la calle Calecochu y en la calle Errekazarra. Bueno, y luego otro detalle que es importante para todos, porque todos hablamos del tema medioambiental, los árboles. Bueno, nosotros encargamos a Oficina Técnica, John, el de medio ambiente. Claro, te encuentras en diversas calles que los árboles, algunos se han roto, otros han roto, luego han pegado los coches, hay de todo, ¿no? Y entonces se hizo un plano de todos esos árboles que son necesarios, los que no estaban en condiciones y los que ya habían caído. Entonces no sé si son 23 o 24, tengo por ahí el plano, y entonces pues lo que se ha sacado es a licitación. Y entonces, antes del mes de marzo estarán puestos. Se les ha puesto en la adjudicación, que sería preferible que estuviera antes del 31 de diciembre, pero si no es en esa fecha, pues por lo menos antes de marzo que estén plantadas, ¿no? Y seguir en esa línea de decir que cuando se cae un árbol o se pierde un árbol, hay que reponer por lo menos con otro, como mínimo, ¿no? Y bueno, y para terminar, deciros que las luces de Navidad, sabéis que todos los años solemos hacer pues esa ilusión que es de los niños y también de los mayores, ¿no? Los abuelos están encantados y los niños están contentos, ¿eh? Que mañana, día 5, jueves, vamos a encender las luces, hacemos siempre una chocolatada, o sea que a las 6 estáis invitados aquí en la plaza del Ayuntamiento. Y luego el día 7, llevamos ya varios años colocando un nacimiento, siempre tiene un decorado diferente. Este año aparece agertzen da baserriarena zaneko manuna, urremendiko baserria agertzen da. Etxen debe honek belenistek, koloketa dau, dauringu datorren zapatuen ordu batatan, zabalduko da. Eta zapatuen bebai, lorategietan, barri joabe kontu nukin bide, danetara bantzimin honek inaugurazioak edo, eitzen bat, berandu eitzen jatzu. Amengoak eitzen di beti, eta eitzen da, hilien bostien,
Eta bebai zapatu erengo da lorategietako argize biztu. Bueno, para badozue, edo hori badeko zue, ara egongo gara. Bueno, da beste galderarik eta ezer espadau, bueno, hori idatzi jengo dugu biziarre edo, eta, bueno, ondo paseu, gabona ganin dauz, eta ondo amaitxu urtie.